Halo perlok perlok dari pi tu pesan ke porแต่tu yo pe biang hai ni wa khian hi wa jan snongแต่ memring video lalu ni por lai wa slap ware dan dia kat po hawa mem slap wa dom bertha buat slap leแต่pa video do kut perlok la ja slap wa tengah ring por wa rang hi otok da phone pai video do kut perlok la to vi atali ya ring le maling le share like subscribe itu om pudak perlok di teh perlok place bun hingga channel pi tapi video do kut garap pesan i sekarang lu teh perlok place bun sakut kedok le perlak baik katai sakut kedok le perlak sakut ading ibi tak kedok sakut le perlak oke sampai le Pune sakut kedok perlak baik semua hai setelah ya jai mong boleh alai cibit dalam rumah jauh kah pas lap le semua soal lah ni habis sim le perlak namar dah kut kui le jago kudok dah meti ko nang lak sim le kudok lak uduk kui lak yo yo kudok aksa ni
Cok ini. Lihat nih. Enggaknya lo ini ya, madam. Lihat kan. Perlang entang li phai nak siang. Phai nak siang. Ni jong tudus. Kini pe perok. Kini jong ah. Kambun jong ui mat de temo. Ni tang katu perlak pe. Kha dam don bahek dah sini. Te warsem e perlak naman kami oring borok khoi nyamar. Slap mani borok si slap niwan tang jen mit mak lemwan ka. Dum nem step te hawe si sawan do por step si ibi. Tak elak sampai itu. Tu bijom di bor ke apa sampai baik. Tak im ah. Orang im. Ini yang im. Tak yap pun, yap dong. Tolong bayar. Kalau kamu dan mek. Dah mungkin ruti tu mah. Baik perlu baik ngal datang gini. Jong tudus lek kambun imat. Jong tudus lek kambun. Baik. Mixran ni dah. Ngal gini. Ngam dan bahek deh tu kam nyok hi kawai ba kam hek ni. Nga deh juk bagi size berak baik. Dok ka ni bari thi. Tu baik. Tu leh ya turu. Nama wan jemit next time wan la duk step mo perlok. Kelam di kesi ham sang fair. Untuk kelam lar. Boleh sebon mau hamaling share like subscribe boleh sebon perlok.